Uostalom pokazali su rezultatima i na svjetskoj ligi, u nekim segmentima utakmice, pokazali su na univerzijadi, znači na vrlo ozbiljna ekipa. Vidite, i Amerikanci su kao osvajači srebrne medalje, oni su kompletni. Znači, eto, treba još naravno istaći Srbiju, koja je se očekivala da će sa odlaskom na većeg broja igrača biti potpuno, da će imati jednu drugu sliku. Međutim, i rezultatima koji su postigli, osvajanje prvog mjesta na mediteranskim igrama, znači pokazali su da je Srbija pripada. Pa i ovaj Unikum ili kako li se zvaše kup i Unikum, da, kada su pobjedili Mađarsku. 8-6 Mađare. Dok smo mi, recimo, te treninge gubili od Mađara, oni su ostvarili pobjedu. Znači, kad se sve to pogleda, jedan ipak veći broj zemalja koji će konkurisati za prvo mjesto. Sad ovako smo nabrojali, sad ne mogu da baš ponovim taj broj, ali kao što vidite nije mali broj. Ne, ali ostaje ono što je mene najviše interesuje, ali pretpostavljam gledalce, kad bi pravili top listu 3 najveća konkurenta, kako bi ona izgledala? To je bilo inicijalno. Pa teško bi se to stavio tačku na 3. Znači, to je i Hrvatska, i Mađarska, Srbija, ne bi mogli stati na 3. Zato što sve pitanje je, jer objektivno, znate kako, ekipe te neki odgovaraju, neki ne. I ne znamo, na primjer, sada imamo, sad ne bi govor imena, ima primjer pitanje žreba i grupa gdje ideš. Znači ima sad i dobre ekipe koje jednom dobrom utakmicom idu među 4. Jer poslije ih čeka lagani par i dolaze među 4. Znači, izvinite, ako mi pobjedimo Hrvate, kako se, mada je sve to šta bi će biti ako bude, ali ipak, ako može, znači ako dobijemo Hrvate, prvi smo u grupi. Nemamo taj put. Mi nemamo taj put, nas neće čekati lagana utakmica, pa da mi možemo da pokazati i u tom raspletu gdje ćemo, jer opet dosta zavisi, tamo ne znamo ko će biti. Ali prema već sad znamo za neke zemlje koje sam nabrojao sa ovog spiska da jednom dobrom utakmicom, jednom pobjedom ulaze, jer znaju koji čeka sljedeći par, svi mogući timovi, oni ulaze u 4. Znači, to je pitanje žreba, to je pitanje ukrštanja. Prema tome, da zaključimo, ne možemo staviti konkurente na broj 3. Ja bi tu dodao, znači, i Španiju 4, a sigurno da i Amerika ovaka kakva je, može da predstavlji iznenađenje. Inače, zanimljivo je, to sam pronašao pregledajući također sajtove, da ovo svjetsko prvenstvo pada na 140. godišnjicu početka igranja vaterpola. Eto, nisam znao taj. Znači, 1869. i to, gle čuda, neko ko odavno u vaterpolu ne znači ništa, a ko je domaćin naredne olimpijade, London, Velika Britanija, oni su izmislili vaterpolo kao fudbal na vodi. Kao fudbal na vodi, a 1876. je izvjesni William Wilson ustanovio pravila vaterpola i od tada naravno se igra u početku po 12 igrača pa poslije. To i da je vaterpolo taj prvi olimpijski kolektivni sport. Sad, da time i završimo ovaj intervju. Ovo je, čini mi se, koliko uspijevam da pratim neku liniju vašeg razmišljanja. Sve su ovo važne stanice na kojima se ostaje dugo, ne prolazi se, koje ostavljaju ožiljke ili žigove u biografijama, karijerama sportista i trenera, ali sve su to ipak prolazne stanice prema Londonu. Za vas i prije svega za ovu generaciju vaterpolista, tako? Pa jeste. Svaka ekipa to ističe sa razlogom i mi moramo da razmišljamo o tome i možemo već sada da kažemo da naši dometi objektivno nisu isti kad gledamo olimpijadu London ili ono što nas čeka poslije. Zato što mislim da smo sada sastavili jednu ekipu, mislim da ona je dobila jednu i širu kompoziciju po broju igrača i da imamo sve, znači, prilično manje više složeno jedan sastav koji može kako da bude respektabilan za naredne olimpijske igre, što nisam siguran, posebno ako ne obezbijedimo sve ono što smo i danas razgovarali, da nastavimo poslije Londona. Prema tome, tačno je da tu šansu ne bi smjeli propuštiti, a ono što je treba da nas brine, da budemo krajnje oprezni, da se dobro organizujemo, što stalno i čujem neke najave da će taj kriterijum i odlaska na olimpijske igre biti još i teži, da će se smanjiti broj mjesta iz Evrope, da je pritisak drugih zemalja da se smanji broj zemalja iz Evrope, što nas obavezuje da moramo dobro da se organizujemo, da moramo mnogo dobro da radimo. Šta da vam kažem, srećen put prvo, a onda
srećno na svjetskom prvenstvu. Vi znate da je ovo što radi vaterpolo reprezentacija za dobar dio ljudi u Crnoj Gori stvar nadsportska i namjerno tu konstataciju ostavljam za kraj da je ne bi imali prilike da elaboriramo, a čini mi se da ogromna većina tih očiju koje su uprte u vas na kraju svih krajeva želi jedno, da tamo date sve od sebe, da se pošteno borite, na pravi način zastupate Crnu Goru. Ako dođe neka od medalja, fenomenalno, ako ne i dalje će biti uz vas. Hvala na vašim ovako lijepim željama i sigurno vam kažem da mi o tome razmišljamo, znači kad smo i bili umorni i kada su igrači imali one trenutke treninga da bi odustali ili da bi možda skratili neki plan da pođemo što prije kući, mislim da smo ostali kroz zacrtano plana ili odradili trening do kraja misleći i o tim detaljima. Uvijek ih ne kažemo, ali mislimo o tome. Srećno još jednom i hvala vam za intervju. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji, prijatno večer, vidimo se narednog petka, nisam baš najsigurniji u 22 ili u 20:45, ali bit ćete pravovremeno i objektivno informisani o tome. Laku noć.